तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान उबे बरे देवकार. आयची कार्यावळ गोंय राज्य पर्यटन खातें तशेंच रवींद्र भवन आनी आमचे बाकीचे पार्टनर्स आसा होली ग्रुप तशेंच राज एंटरप्रायसीस आनी दुसरे म्हणजे आमचे मिडिया पार्टनर प्रुडंट ग्रुप जो आसा प्रुडंट मिडिया हांच्या सगळ्यांच्या आयोजनान ही आयची सांज वेळ तुमकां सगळ्यांक सोबीत आनी मानवतली अशी आमी आशा बाळगता. हांव मागतां श्री मोहंती हांचे कडेन जे डायरेक्टर ऑफ नृत्य अभिनयाचे जावन आसा तांणी ह्या कार्यावळीचे जे आमंत्रीत आसा तांकां माचयेर घेवन येवचें टू एस्कॉर्ट द डिग्निटरीज टू द डायस. In collaboration with Department of Tourism Goa, Ravindra Bhavan Margaon, a NGO called Holy and Raj Facilities, we are very thankful to them. And once again I welcome all of you and dignitaries on the stage, Madam Usha, Prasanth Naik ji, Naik Saab, Member Secretary Ravindra Bhavan, Sanjeev Gadkar ji, and Mr. Kale and Mr. Chaturvedi, and beautiful audience waiting for witnessing the Oyonija dance drama. आता रोखडेच कांय खिणा भितर ह्याच्या सुंदर सोबीत कार्यावळ सुरू जावपाची आसा आनी सगळ्यांत पयलीं गोंयचीच एक नामनेची कलाकार इम्पाना कुलकर्णी आमचे मुखार आपलो सुंदर अभिनय आनी नृत्याभिनय सादर करतल्यो. तांची थोडक्यान वळख कशी आसा. शी इज एल्युमिनाय ऑफ Kalakshetra Foundation, Chennai. Impana has been performing Bharatanatyam for the past 15 years. She has performed at various prestigious festivals such as the annual Music and Dance Festival at Kalabharati, Visakhapatnam, Margari Utsav at Music Academy, Chennai, Goa Arts and Literature Festival, and Namaste Pacific Festival in Fiji Islands, South Pacific. She has been awarded the Best Upcoming Artist in Bharatanatyam by Vishakha Music and Dance Academy. She will be performing this evening with Dinesh Gadekar, a sound artist from Panjim with a passion for collecting musical instruments from different states. He has been a part of Kolkata International Performing Arts and Festival, an international film festival of India at Goa, along with his team and various others. Dear friends, please welcome Impana and Divesh with a big round of applause. That is golden moment. Namaste. Isn't love the basis of all life? Life itself exists as the union of dualities, illusion and reality, male and female, Prakriti and Paramatma. Nature reflects this harmonious coexistence. Poet Rangeshwar then depicts how nature can fall into disharmony through two epic characters, Radha and Krishna. If Radha is in the music, Krishna is in the rhythm. If Radha is in the words, Krishna is in the sound. Tad, Di,
Tom, yum, yum, tom, di, ta, ta, di, ta, tom, ta, yum, ta, di, tom, yum, ta, ding, tom, ding, tom.
श्रीमती उषा सरदेसाई, मडगावच्या नामनेचे व्यक्तिमत्व, समाज कार्यकर्ते, and the lady behind the successful man, that is Vijay Sardesai. सगळी नावं लागीचीच असतात. उषा म्हणजे सकाळची प्रभात किरण आणि ह्या किरणांक उजवाड दिता, चैतन्य दिता ते आमचे हिरण्यभाव. पंढरीनाथ भाव सामके डायनॅमिक व्यक्तिमत्व, मेंबर सेक्रेटरी रवींद्र भवन. It's my privilege to welcome Kavita Mohanty to Ravindra Bhavan in Margao. All this time she must have performed in the north of Goa, but it's a privilege that she's performing here. But माचे एकूच खंत आसा की जे इतले व्हडली कलाकाराक मातसो रिस्पॉन्स कमी आयला. हातून एक्चुली लोकांची फॉल्ट ना, बिकॉज हो क्लासिकल डान्स म्हणटा ते थोडेच लोकांक खबर आसतलो. बट कित्याक हो एक परफॉर्मन्साक जे कला आसता ताका रिलीजन आसना, धर्म काय आसना. इट इज एन ओपन युनिवर्स सारकी. आनी जे मनान जे कितें आसा ते आमकां कलेंतल्यान काडपाक जाता आनी ते थोडेच लोकांक समजूंक शकता. कित्याक कला ही म्हणटा ती काळीज आनी मायंड कनेक्ट करता. इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. बायलांचे टॅलंट सोदून काडून तांकां खंय तरी तांच्या पांयार उबी करपाची संद म्हाका ही दिल्ली आसा. आनी आज अशी संद म्हाका फातोड्याच्या बायलां मेरेनूय पावोवपाची आसा. म्हणून हांवें प्रशांताकूय रिक्वेस्ट केलें आसा की एवरीबडी कांट अफोर्ड प्रायवेट क्लासेस, सो इट्स माय रिक्वेस्ट की हांगा एक रवींद्र भवनान जी कला अकॅडमीन तरेतरेच्यो क्लासिकल म्युजीक, क्लासिकल डान्सिंग हे जे जाता क्लासेस त्यो तांणी हांगा हाडच्यो आनी लेट लो स्टेटाच्या लोकांक सुद्दां हाची संदी मेळून जे तांचे भितर जी कला आसा ती भायर काडून तांकां चान्स दिवचो. उषत काळ होता होता काळ रात्र झाली, अरे उठा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. आणि हो चैतन्याचो उर्बा, ही चैतन्याचे मंत्र, हो सगळी साधना घेऊन आम्ही फुडें वतले हो आमकां विश्वास आसा. आणि ते उलयतना हांवें उतां पयलींचे तळमळीन ते उलयताले. तातूंत एक सुंदर गजलेंतलें म्हाका एक सुंदर उतर याद जाता. गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए. आणि हो जो जिगर का खून आशिल्लो तांच्या उतरांनी, दॅट आय कुड फील द वायब्स, पॉझिटिव्ह वायब्स तुमच्याच उतरांनी सांगतले. मॅडम सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमचेच कडेन मागता तुम्ही जोरदार ताळयो मारच्यो ह्या सुंदर पॉझिटिव्ह विचारा खातीर.
Daughter of Mother Earth is a dance drama that depicts the indomitable courage of one of the most powerful women of Indian society. Sita represents the dignity of a woman and her uncompromising commitment to values. Sita has been a prominent personality in Mahakavi Valmiki's Ramayana. The dance drama starts with Mother Earth as the narrator of the story of her own daughter, Sita. King Janaka found Sita while ploughing to get good fortune for his kingdom and people. Mother Earth describes Sita as her own daughter. That is why Sita is also known as Bhumi Sutta and Bhumija. Sita inherited the virtues of Mother Earth, like strength, tolerance, benevolence, forgiveness, and so on. Sita was brought up well by King Janaka. She became well versed in literature, religion, philosophy, and in the art of warfare. Even as a young girl, she could lift Lord Shiva's bow. Sita chose her own life partner, Lord Ram. She willingly renounced the comforts of the palace and joined Rama in exile when he was asked to leave. My daughter Sita courageously chose to accompany Rama into exile as a dutiful wife, one who knew her responsibilities. A timid, compromising, and weak wife would not have dared to go to the forest. मैं धरा हूँ, धारण करती हूँ मैं जीवन को, पोषण करती हूँ जीवों का, अनेक रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाली रत्न गर्भा हूँ मैं। आज मैं अपने ही गर्भ से जन्मी, सभी रत्नों से भी अमूल्य अपनी पुत्री सीता के अद्भुत स्वरूप से परिचित करवाती हूँ। सतीत्व की आभा से दैदीप्यमान सीता, जो असुर नाशिनी शक्ति स्वरूपा है, परम तेजस्विनी, स्त्रीत्व की मर्यादा की पराकाष्ठा है, स्वयं प्रकृति मेरी पुत्री सीता के स्वागत में पलक पल्लव बिछाती है। हे अयोनिजा पधारो, हे विदेह कुमारी अभिनंदन तुम्हारा, पधारो। समंगल आय सुंदरी, प्रफुल्ल नीरज नयनांशा, हृदय में ले गहरी जानकी दर्शन की तृषा। निहार मोती उपहार लाकर पल्लव कर में सती कुटीर के बाहर, आंगन में खड़ी होकर बोली कोकिल स्वर में, दर्शन दो सती अरी प्रीति विभावरी। कषाय परिधान, सुमनों की चमकीली मुस्कान, और प्रशांत रूप मन में जगाए विश्वास। आकर कोई योगेश्वरी बोल मधुर वाणी सांत्वना भरी, सारा दुख मिटाने पास कर रही है आह्वान। मानो स्वर्ग से उतर पधारी है धरती पर, करने नया जीवन प्रदान।